Mladima se nudi sve, od igle do krigle. Na estradi se spušteni dekolte opasno približava podignutoj suknji. Omiljena grupa onih što grade na divlje je zabranjeno rušenje. Naš Diogen nikad ne bi ušao u bure ako istom ne bi bilo rakije. Kladionice su pune mladih, prave mladionice. Kod nas je politička situacija toliko mutna da je ne bi objasnila ni 3 njutna. Ključna riječ srpske istorije je bravar. Glavu gore čuje se još samo u Brijačnici. Banja Luko i ta tvoja sela, u njim mladih skoro nisam srela. Bosna je sve više multietnička država. Mobbing na naš način je robbing. Ljubav je kao matematika. Prvo se sabiraju, potom množe i na kraju dijeli. Jedna kratka pjesma, Štela. Da se rodiš, da zaživiš, da dođu do tvoga tela, roditelji već su znali mora pasti kakva štela. U vrtiću naći mjesto, zabore je to na čelu, ali problema neće biti ako nađu kakvu štelu. Da kreneš u razred prvi, učitelju kojem lele, da ocene te ne muče, sredit će se preko štele. Da upišeš i fakultet. Tomić. Dodijelit će moj kolega, prijatelj. Gospodin Boštinović ima šta da odluči. Mislim, paketa je tu. Paketa. Kako da se vrati potpuno u Zenicu, nego samo kući da ode i da ostane to. Dakle, Bojan Bogdanović. Učitelj profesor doktor Šalajev. Ovo je najranjiviji posao koji se radi na fotoreporteru. Ovaj žir je imao 2 bolesnika i 2 doktora. Moram da kažem da je bio vrlo uspješan. Ne, bio uopšte. Gdje se osjetilo da nas je 4 uopšte? Svi smo mislili kao da nas je 3. Hvala vam lijepo što ste imali što